Da li treba posjetiti Jordan? Bez da vas šaljem na kraj ovog videa da bi dobili odgovor na ovo pitanje, da, apsolutno treba. Da li je sada pravo vreme za posjetiti ovu državu? Što se ovoga tiče, posavjetovala bih vas kao i za svaku drugu državu na ovom svetu da u datom momentu kada gledate ovaj video i planirate putovanje, proverite koja su trenutna realna dešavanja u tom delu sveta. Na ovaj način moći ćete da donesete racionalnu, zdravorazumnu odluku do koje ste naravno došli uzimajući u obzir sopstvenu bezbednost. Moje mišljenje je da je šteta ne vidjeti sve lepote koje Jordan u sebi krije makar jednom u životu, a ja ću mu se sigurno ponovo vratiti, pre svega zbog Petre, čijih je tek 15% otkriveno, tako da eto mene ponovo za par godina da otkrijemo ostalih 75. U ovom videu osvrnut ćemo se na neke najosnovnije informacije koje treba da znate o ovoj državi pre nego što je posjetite, ali također proći ćemo i kroz destinacije koje nikako ne smete propustiti dok ste tamo. A stvar prva o kojoj ćemo govoriti jeste ona koja je nažalost mnogim ljudima na planeti Zemlji i dalje najbitnija stvar u životu, novac. Zvanična valuta u Jordanu jeste jordanski dinar i ovo je najjača valuta na Bliskom istoku. Najbolje ćete proći ukoliko sa sobom imate dolare, međutim nije ništa strašno ni ako imate eure, postoji mala razlika, bolji je kurs za dolare, ali ponovo ništa toliko značajno. Novac možete razmenjivati u menjačnicama, dobro poznatim svima nama Western Union menjačnicama, i treba imati na umu da vam tamo neretko traže i pasoš u momentu kada razmenjujete novac, tako da imajte ga sa sobom. Također su vrlo rasprostranjeni i bankomati i većina njih prihvata internacionalne kartice. Što se religije tiče, zvanična religija Jordana jeste islam i 95% stanovništva praktikuje sunitski islam, dok ostalih 5% se opredeljuje za druge religije, među kojima se nalazi naravno i hrišćanstvo. Jordan se generalno smatra jednom od najbezbednijih bliskoistočnih država, a poznat je i po svojoj verskoj toleranciji i državni ustav garantuje slobodu veroispovesti. Također, prema islamskom zakonu u Jordanu je legalna poligamija i ona dozvoljava muškarcu da ima do 4 legalne žene, supruge. Ovdje također možemo pomenuti još jednom da je Jordan zapravo kraljevina, ima svog kralja i kraljicu, a među narodom je i naročito voljena kraljica jer se izuzetno puno zalaže za prava žena i dobrobit dece. Što se hrane tiče, generalno se Jordan fokusira na korišćenje lokalnih svežih namirnica, pa ćete tako za doručak uglavnom pronaći viršle, sveže povrće, voće, njihove masline domaće, razne vrste ulja, umaka, humus. Za ručak možete očekivati pirinač na mnogo različitih načina spremljen, kao i pileće meso. Kada je reč o alkoholu, on se može pronaći vrlo teško i čak onda kada ga pronađete, bit će to po nekim enormnim cenama, jer je po njihovoj islamskoj veroispovesti zabranjeno konzumiranje istog. Uglavnom će uvek u nekim modernijim kafićima i restoranima biti ponuđen, kao i u barovima hotela. Ali ono što ja vama savjetujem da probate jeste limunana. Tačnije, svi ceđeni sokovi u Jordanu su fantastični. Moj omiljeni jeste bio taj sa miksom nane i limuna, međutim i nar me je zaista oduševio, tako da nemojte ih preskočiti. Kafa se u Jordanu pije koliko i čaj, tako da pored tradicionalne arapske kafe sa izuzetno jakom aromom, možete probati i eksperimentisati sa ostalim toplim napicima. E sad, napitak bez koga se zapravo ne može jeste naravno voda, koje nažalost u Jordanu ima vrlo malo. Ona spada u jednu od 3 najsiromašnije zemlje na svetu kada je reč o vodi. I na vrhovima zgrada moći ćete da vidite bele velike cisterne, zapremine od oko 6000 litara uglavnom, koje se dopunjuju svežom vodom koja je za piće jednom nedeljno, a ukoliko domaćinstvo potroši tu vodu pre isteka te nedelje, mora da doplati 100 eura da bi se ponovo napunio taj rezervoar. U zaključku, voda sa česme nije za piće i nemojte je piti,
Možete njome oprati zube, ali nemojte je unositi u svoj organizam na drugi način. Jordan je najbolje posjetiti tokom proleća, tačnije od marta do maja ili na jesen od septembra do novembra. Ja sam na ovo putovanje otišla marta i mogu vam reći da bih zapravo sada zamenila ovaj mjesec recimo za oktobar jer mi je bilo malkice hladnije nego što mi je prijalo. Također kada birate kada ćete posjetiti ovu državu, uzmite u obzir i Ramazan, tačnije islamski sveti praznik molitve i posta, jer su radna vremena izmenjena uglavnom za sve, pa tako nećete moći možda ni da obiđete sve što ste hteli ili što biste mogli da obiđete u nekom drugom periodu godine. S ovim našim virtualnim obilaskom nekako ne bi bilo u redu ako ne krenemo od glavnog grada Jordana, a to jeste Aman. I ovo je najnaseljeniji grad ove države sa oko 4 miliona stanovnika. I ja sam zaista imala osjećaj da u ovom gradu svako može pronaći nešto za sebe, a od turističkih atrakcija ne smete propustiti sljedeće. Rainbow Street ili ti ulica Duge. Ona je postala popularna zbog svoje estetske lepote. Ovdje ćemo pronaći kombinaciju istorijske arhitekture, ali i izuzetno moderne. Odlikuje veoma šarene boje i zbog svih tih popularnosti mnogi jordanski kao i sirijski filmovi snimani su baš u ovoj ulici. Također moći ćete ovdje da pronađete i neke moderne kafiće, a sama ulica poznata je i po ludom noćnom životu. Sada prelazimo na jedno istorijsko mesto, a to jeste Citadela koja se nalazi na vrhu brda u gradu Aman. A sa kupovinom ulaznice za Citadelu dobit ćete i ulaznicu za mali muzej gdje možete istražiti malo dublje istoriju čitave države. Citadelu vredi obići i zbog prelepog pogleda koji se pruža na grad odatle, tako da moći ćete da imate jedan mali panoramski pogled. A versko mesto koje svake godine posjeti oko 1 milion turista, pa je zbog toga i jedna od najvećih turističkih atrakcija Jordana, jeste džamija kralja Abdullaha. Ova džamija otvorena je za sve i možete obići čak i sa turom, sa vodičem. Jedino što se očekuje od vas jeste da se izujete pre ulaska u molitvenu salu i također na početku pre ulaska moći ćete da dobijete crne duge haljine koje služe da prekrijete svoje telo ukoliko niste adekvatno obučeni. I naravno žene će također prekriti kosu. Zaista jedno lepo iskustvo i svima preporučujem da obiđu i ovo mesto. Sve ovo nalazilo se u istorijskom delu Amana, međutim također postoji i onaj moderniji deo i ovaj deo naziva se upravo Novi Aman. Ovo područje ima nekoliko izvrsnih hotela i restorana u ponudi, ali isto i tako nekoliko tržnih centara koji su zaista vrlo dobro opremljeni i ogromni, tako da su velika atrakcija za sve turiste, ali i za imućno lokalno stanovništvo. A iz Novog Amana idemo pravo do nekadašnjeg Beverly Hillsa Jordana, tačnije grada koji se nalazi na 48 km od Amana i čije ime jeste Džeraš. Ovo područje smatra se jednim od najbolje očuvanih rimskih ruševina van Italije na svetu i sve to zbog bogatstva koje je posjedovalo stanovništvo ovog grada, jer je unajmljivalo najbolje arhitekte i najbolje inženjere sveta da bi sagradilo ove građevine. Još jedan savjet za kraj, ukoliko Džeraš bude negde na početku vaše liste obilaska, ja vam savjetujem da preskočite kupovinu suvenira ovde, jer su znatno skuplji u odnosu na recimo Petru. I eto, sasvim spontano smo mi došli i do Petre, tačnije najveće senzacije čitavog Jordana, koja je pod zaštitom UNESCO od 2009. godine, a iste godine također je proglašena i za najposećenije svetsko čudo na svetu. Ona je poznata po svojoj zadivljujućoj arhitekturi koja je isklesana većinski u stenama. Ona sa sobom nosi veliki istorijski značaj jer je jako dugo predstavljala
veliki kulturni i trgovinski centar, a negde oko 8. veka nove ere polako je zaboravljena i napuštena. Najpoznatija građevina, čije smo slike na internetu svi videli, jeste riznica, koja, da stvar bude malo smešna, uopšte nije riznica, već je zapravo grobnica koja je izgrađena za Nabatejskog kralja. Uvek je ispred nje ogromna gužva, sem ako ne poranite baš rano ujutru, ali uvek će se preko dana tu pronaći beduini koji će vam ponuditi da vas odvedu do vidikovaca gde ćete moći da napravite fantastične fotografije i naravno mi smo recimo tu uslugu platili oko 7 eura, ali generalno u Jordanu cenkanje je nešto neminovno i nemojte se ustručavati da pokušate da smanjite cenu za bilo šta, to je u njihovoj kulturi i sasvim je prihvaćeno, čak se i očekuje da to uradite. Reka Jordan značajna je u nekoliko religija. Islam, hrišćanstvo kao i judizam su jedne od njih. Geografski gledano, ova reka zapravo predstavlja granicu između Izraela i Jordana i veoma je zanimljivo dok ste tamo na drugoj strani reke zapravo videti ljude u drugoj državi koji su tu došli sa istom namerom kao i vi da posete ovo mesto. Sama reka uliva se u Mrtvo more i to je sledeća destinacija na koju idemo danas. Mrtvo more, najpoznatije prema onoj čuvenoj slici gde žena leži, drži novine u rukama i plutajući ih čita, zapravo nije uopšte more, već je jezero. Ono ima jednu od najslanijih voda na svetu, koja je 10 puta slanija od vode u okeanu. Visoka koncentracija soli omogućava čuveno plutanje, ali sa druge strane ne omogućava opstanak gotovo ni jednom živom biću. Dokazano je da su blato i voda Mrtvog mora bogati mineralima. Preporučuje se 15-minutno kupanje u vodi, zatim mazanje blatom koje treba ostati na koži takođe 15 minuta i onda ponovno kupanje u vodi 15 minuta. Mesto sa koga je, prema legendi, Mojsije poslednji put video obećanu zemlju pre nego što je umro, jeste planina Nebo i takođe smatra se i da su posmrtni ostaci Mojsija upravo ovde, iako se ne zna tačno gde. Sa ove planine možete uživati u prelepom panoramskom pogledu na Mrtvo more, reku Jordan i brda Jerusalima, a ja vam savjetujem samo da ponesete neku jatknicu jer ume da produva neki oštar vetar dok ste gore. Grad u kome mnogi ljudi zapravo letuju jeste Akaba i on se nalazi u južnom delu Jordana. Jordan ima izlaz na Crveno more koji je dobio od Saudijske Arabije za uzvrat dajući joj deo svoje pustinje, ali nažalost upravo ovaj deo koji je Jordan dao Saudijskoj Arabiji bio je bogat naftom, tako da je Jordan postao bogatiji za deo mora, ali siromašniji za ogromno bogatstvo. Ovu informaciju sam zapravo čula od lokalaca i nisam uspjela da je potvrdim nigde na internetu, ali ukoliko je istinita, verujem da nisu toliko srećni zbog toga. Crveno more je generalno vrlo popularno među roniocima i naravno ovde možete i vi roniti. Mi smo dan proveli krstareći brodom i takođe smo malo gnjurali tamo gde bi brod zastao da mi istražimo podvodni svet. A ja nekako najslađe uvek ostavim za kraj, tako da bi ovog puta u Jordanu, pored Petre, za mene to bila i Vadi Rum pustinja. Ova pustinja smatra se najlepšom na svetu i ovde su snimani filmovi poput Zvezdanih ratova i recimo Disneyevog Aladina. Ovde možete zapravo prespavati u nekom od kampova čiji su vlasnici isključivo beduini, jer je jedino njima pre par godina kralj omogućio da iznajme deo pustinje po mesečnoj ceni od oko 1300 eura. A ukoliko je lepo vreme, možete takođe zatražiti od beduina i dušek i spavati napolju u hotelu, kako ga ja zovem, od bezbroj zvezdica. Hvala vam što ste ostali do kraja ovog virtualnog obilaska Kraljevine Jordan, a ukoliko želite malo detaljnije informacije o čitavoj ovoj turi i putovanju, možete posjetiti moj travel blog mmiljanatravelblog.com. Link će biti u opisu ovog videa, a mi se vidimo na narednoj destinaciji.